we are trufo ya jiwa semdi yeye we are trufo ya jiwa duma semdi yeye obotan no kure ni wo mu obotan wo kan no kure ba kukura wo wiase ya mamunyina akwa bad ba Gaan TV so ya ka se Gaan TV ya na waje so we stand for the truth eyampa ye de no krasam nko na ye ka nia eye fake de ye mfa mra wo da eye no krankuto na Gaan TV ye de nia ye ne se ye foundation no ye boa jankafo ye boa wona woni bie wona sebe wedi dem ene ekunafo ena Gaan ye je won adoye enti no ene dwumedi e de brewe Gaan foundation ene edwumakuo bi ena aso ye ase a de ebrewo na mrepemu no mebobo wondi ema wahu na Ghana ewia na nsem bi ha o eya na nsem bi ha papa ye wo ha na brantie bi a ye frɛ no Botan or sini dindi wo Botan was start expose na ensem a wo keka no ano odem papa ye na ne ensem no dia ahum tikra ehu wo mu ni se was start free Archbishop Danka Williams so and was start or see Archbishop Danka Williams wonye nyame ni po wone de motia honhom and wo de ye adwuma wo kan ya be kan se aye wo bi nim kra agina sari ene wotete no into agina sari so nya papa ba ku say na miracles so ye nyina no start fake miracles otumi de crutches shan crofo so wa hele wona wani efra ne ade wo se ni nyina agina sari na start sa 419 nyuma fake miracles no agina sari na start into agina sari de wo nya papa na wo kan e de besi Prophet Isaac Owusu Bempa and odi adunu so wo pa che Prophet Isaac Owusu Bempa de the spirit na o use na fi India na mpo se akọ pirate o se akọ se ye kano no owo baako 32 e wo ni fie na no na oba na obehye wo nkom se wo be wu a wo kwa wo otabi wo ne dem no wakọ na okọ soma pirate no ti wo soma na pirate na ba no abeku nti Isaac Owusu Bempa aye na enim na apostle prophet Isaac Owusu Bempa ofri nya mekra sa na obutan wo keka enda yesi ye freye nua bemma Manasseh the world changer wono de eba na sofo mu nsem a odi makotini yie pa na sa na ono start expose na obutan so start kike bi na ye bisa na se de ekoso wo hu ne sen wo Osofo Manasseh mema wakọ aba oye ma meje osu biem diga na mo ye adwuma yedas na me hira mo pa yedas na sofo me frɛ wo ba Gaan studio ha enye bone ensem bi twegu a obutan sofo bi e frɛ no Botan wele allegations bebre or the biato Osofo Danka Williams so e the biato agina sari so enkra no say wasan akabi afa Owusu Bempa eye prophet Owusu Bempa ho ene ye say ye frɛ say ne nsem o kan minim say wati bi na wo ni sen yo he manya mi hira o mesan so ada ahwefo ehwe Gaan ase ohun se onyame ena didi kan na yeri aseda be ma no na ma sere so mu obi aho ban hwe obi akra nipadua so na mogya no na osomfa maye me da se ohun se obotan mi obotan pa okay unim no oh yeah obotan John Blay mi Blay pa obotan so ni me okay na tatuma ya asore won kokko no okay me ne ben yok ya asore won kokko amanfrom no na ye preachi ewo FM bi so ewo abipoti a ekwan so na ye ko ansa na ono aba okay at the same time no san so ko oboba FM etina ono so ye ko ana ono so aba nti obotan de no ya adamfo a ye nyina nim se enyuma hyehye se bi a ye ko hyehye nyuma radio so na sefo atam so kra no timbe bi sam se eniema ni bi ho no mu a ya amemfa ma no na ono so apply bi okay etina metima na keys na the ye adwuma okay nti obotan de obi a minim no na me koda ya na me sori yete se obotan se da kro sori o so wasachira
we giant in Yama or yin ego. Okay. Now on ye beam. It you know, that was 3 years ago. That was 3 years ago, Meti and Manigi pa so wow, say a brand to me about 1 minimum no. And a minimum dear yin and a ye. Okay. It is about 3 years ago, no it me about 1 pa e kan niema wa ye atwam esuma si dwadie ne bone a wadi wasofodiem ene azan hodo kan nyina kire nipa na je say ade ana edimu pa ti mani je ye say enyo Botan na oka sansemi na wo say ma yenka ade we fanto ade bia ye wo fake e wo ho ne bia no ye wo original e wo ho. Okay. Counter fake ni beba answer na fake ni ba ye no na original no ateki place dada. Se Osofo Boni wo ho na ye kan ho asem a ene ye nyintum se Osofo papa nso e wo ho. Okay. Ko ye mu binum no ye Osofo efu omo asipie na omo ye papa. Omo edi ho kobo wo mo na enye. Oh, okay. Edi Osofo ne de papa e wo ho. Ena Boni nso e wo ho. Oh, I see. Na the fact say wo wa pie fra bonten wa pie akodi Boni bi na wa jaisa wo sachira no en guarantee wo power e wo nyame anim say awurade be kan kire wo say we nsuso no ma bie wani afa ne ho ade we ne wo ye e totally nonsense. Oh sir, mimi dia mi ye enye obi sunsum asem amahu e dia me ne wanante dia minim se wo ye dia mi ma wo ho mpo a omo ye azan adwuma ma ye no ebia na ye azan adwuma ma wo. Okay. Eno dia me were right say na akwa ezekinum a me ka mo asemi Jeremy Opoku nsianom bani okonom wan biem abruka nom a me ka mo nsemi St. John's nom Koffee hunhunu Pastor Love no mo dia na mu na zefui oh sankrofo ekika mo nsemi eniamo mo ye bi hono ma yenim ebi so hono ma omo ama na akohu no mo abeka omo anuanom na akohu no mo abeka sansam ni bi no o ka utum twansem bi di ya dance ye confirm nsem a wo ka no. Okay. Na emu nsem be ka se masachira na awurade bie mani wo sunsum ami hu se we nya wo se nipa na wo hye sankom no wo ye fake. The moment you begin to say because of say wo wasachira I repent into no when you make sure omo ye fake omo nya dia you are lying. There be or say or Nyankopon or tinyame ne say one per spiritual father to why so okofa Archbishop Duncan Williams akoye ne papa ono Botan no ono Botan ono Botan say okofa Duncan Williams aye no na Botan na Botan gaza no ne ho be na ya say be say me ka say ne ho be na ya be say be say sunsum level be na wadura ono no hunu say I will do what onam okrobetin the papa Duncan Williams I spiritual father. And also e ba ne sa no ye da oda kro ene nyame bie ne no hu say I say wakọ Archbishop Duncan Williams wo na papa na e ba no ohun say motie didi na chi nkotie bi edidi na chi so ono Nyankopon ka che ne say no papa yi ohun free nyame oyo occultic power and what dey adwuma e ho no jaye sankwasi akeka we na wakeka bia wakeka ma uwie wasa be ka say na nyina ya aza na awurade age wakanyame asem na mehunu say mani abie na masa ubua wobua wobotan froko jankwasi asem wo de tie me say awurade asachire na wobotan we fake e dey na cheso wobotan asachire so once awurade afro awurade ne saka say sachire sabi yo yes say ansa na ye ba bewo wo hene nyansafo no na opani kwase atiase opani ebi ono atiase ansa na ye ba wo hene edina si ade so na anya Botan crank ye nim say sa obi nim kra agina sari na tete no dabi oh na so Botan oni fat we ameka sem tro adan nsem Botan tro until media me na two program na mo ye no me awokokwa nan what I say as a brother and as a friend program no ba bia keka kwa ne niam ayeko no ehu hia sa na sama nsore ankasa enka mu kotama apia biblical ababesi na tu oh obi a wono te wo expose na mo ye no I don't understand anything anymore since Botan na wo trousers here na wo kasa no eye ade papa bi no ba so be ye eye advert eduro no be ton ye
there be o say I want not tell me more say o ayi friend saying papa oh Ajina sorry ono no tete and me tell me ya me say enye no kre enye just enye ono ye na yenim so no tete no Ajina sorry woni mo bi ni mo ba bibia okay obi ni su ni mo Ajina sorry wo ba bibia na mom tie ye wo ade bi onyamedwuma mu se duru ba bia eni bi na badu ko bi ye no eduru ba bi no ye so kofa ba po su bempa spiritual father eduru ba bia sa reconcile from po no nyina bae asofo bebre bae so be so fan papa enye on tete wo but eduru ba bia utimu hwe obi sunsum level awo na wasomete ho amane say Bible say na adifo no honhom ehye adifo no honhom ase. Okay. It, the spirit of the prophets is under the spirit of the prophets. Which way you do for? But no do for be soon as a child. It also shana say it me yes na what bro be nim eba akra no spiritual father ed no ho abono on say obi nim no oye into za healing ni sa azania mana no oye no so obi nim nya ni funu no oye say sorry obi nu nya ni funu no yese na sefo eti no wo baaye no yese ma nkofa papa Ajina sorry enya spiritual father nanka papa no mintunu ni ye programs nanka emwa o say papa no so no o say we a young guy eti obetumi aso mu na atletena na emwa bi a ese akwankyiri bi omde mama onyame asem bia no omde ama o eti wo bro de no nko oyese ope papa no spiritual father no so obeja tum so won gintumu na otum ne kasa o friend asefo enum na obi nim kwadi nim kwasi asem a okofa case kese ba Gaan ha Osofo Ajina sare ya na dwesen ko o friend tunifo akan bi a kire no wantie okay eti o yes wo tunifo wantie no say na obi a wo ba se wo be fame as a father na me tufo a wantie wo di pinch ba akobobo ne emam ako prepare nipa me tufo wantie bi na se wa ba bonte kasa na ye dede dia ene pana a opeso de me ye agya no me mma kwan ma wo mfa me ye agya na me so me wa ye ba ntitwo o nti na se ye agya keke no ba ye oba sen ko obepe enu kwa na papa na Ajina sare bo ho mpaye okay no nje wo ya nje ni ntumu eti obi agina baby kase I am not saying say Bishop Ajina sare is 100%. I'm not saying that. But say asema nya na kura ye be kan wa Gaan say eye on the tete obi nim de nya na kura ona say hono kura enwute and e ba ne say obotan o se de no obotan ni fat bia oboa ontina me kase eyi say obotan wasachira won hwe ni nya mesam so nka sister obotan wasachira won hwe nya mesam so nka na de onim so no Osofo bia yeda no e na omo ni din ka what you say chance say and some who obotan wo gina wo kase obotan be so o kire ye say ye nje wo wasam fia na wote wana wo kan njintum ni yan condemn say Bishop Danka Williams fake na wo obotan a wo de kola atim minim say kwa do bi awia no wa she coat e na de present say wasachira ene yemi ametiam so on so chen 100 times ena asem bi osan kan o say onte ba ne sa no na Nyankopon kasa kire ne so nkofa owusu bempa eye Osofo Isaac owusu bempa onkofa no so nfa na nye spiritual father nyame ne ka kire no afro koda ko bompa ya ne nyame asan abeka kire ne say owusu bempa ye fake no akoji eduro na initially kwa no say owusu bempa onim no pa akoji eduro ewo India na afen so wo pirate bi won fie 32 pirates na gu owusu bempa fie na osan wo altar bi won dem a se in case say obehye wo nkom eto wo so ana say me say wa hye me hu owo nkom a owra ne bedroom wa ye bebia ne altar na wa akosuma pirates na spiritually na nipa na ba be kum sana no oka 3 years ago me tie interviews ni bi but I think papa owusu bempa a challenge no afa de wo ka say sa asem na wo ka say owusu bempa ko India na ade ni na eye spiritual thing ene na so ba tran na tu a wo kan ina so eye spiritual asema yesunsun asem ye ni wo na mu de nsem obotan tu a wo kan ntira me say obo ya atorofo obi otum kan asem dan na no bia no wonye no kwafo say me tie me nu ko India na me kan India say papa na ona wo tie me de me kan obotan de adi kan
Wonim se minimo pa. Na person me kan say bibidi. You know it. Se minimo. Why had they call it two minimum say what such that? But wo obi awade wu good den. Wo bi awade wu good na gidipa na yire afri ni kunu nsem. Se wo di agrosofo. What such that you now bo critical. Boniye. Obotan boniye san say there is no way Awurade be mo such that say. Bra ebe di asofo mpanimfo atem. Eno na eme There is no way. Awurade mo obi nsachira me atake asofo mpanimfo a eye nyame adwuma. Archbishop Danka Williams, Agena Sari, Papa Usu Bempa. Wo type me type. Wo type your economic type. Wo type ya burukunum type. Enkwase asem sa azansem emasem ensasem na tie Ghana ha no eya na de ade bi da nipa. Wo ba betre chief so na abo credit card. No wa share code fake. Okay. Fake zana we basa. Uni menra. Yes. Enra meje honorable di pa. Yeah. Na enra papa no meje ni di all right. Me just honorable di. Me wo fa ba ko pe. Oh yeah. Meje ni di na enra no meje ni di more because enra ma me hu say we very intelligent. Yeah. In a sense say o wie ni program na honorable ba no. Honorable asmo kan say wo kura we duro na. Oh yeah. Wo kura no. I said was it I don't trust you. I don't trust you. Me invest. What do no? I say, papa wey oye nyame ni pampa. Wonim sister over him I dey to say say. Abrante no ba one man so ba be bibia o me preach nyame asem o me chire nipa ni da ho. Wo se nyame yi chire ne say won ko fo usu bempa enye papa. E na wo bo ho mpae. No wo bo ho mpae no hu say wo so fo usu bempa mfiri nyame na mo oye occultic man na ne spirit ni free India. Osu bempa so atena America 2 years ni nyina no wo ye nyankoma de eye occultic sem no e na ave so no osu bempa o parrot woni fia eno no eye 32 eno na in case say o hye won kom se wo be wu no wo ni mamu a na o ote bia wa build to court and so na akosuma pirate no na pirate na ba be cool spiritual nti ho no hu se ono so nye papa Obotan na nkasa wo yare na me mama me time ni next video bo hu me ye wo Gaan na me de ni niema bi a wo ye wo underground Odenya botem. And so no so exposed to her. I'm telling you, yeah, my back can say, who watches the watchman? Who watches the watchman? And who prophesied to the prophet? What? It shall see the Jamaica sign say, over time, the oki kenny in ano, a fake. It's just one such a what an argument, and I'm here. And yeah, this time, Grand Obey me who say, at this time, when you're a radical such at this time when you me who Obota we you na de we you do baby so who no say David so ba nura be kan say we ja wo boni ato we dia de chi ya wo ba ya wo say meni abie me hu na de radical some hwe Obotan wo ti me fa nya me som me da nipa e me ye ho say wasachira me de e mo obi amfare me for me say Manasseh ba ya wo kabinti no obi aba abonte be kabi Munsema mode ba no ye nguase na mugu nkrofo meme de asama eniema mawuram amene binum aye ene yade ame yare da ho owu anka me wuo na Awurade ma me condition se meme na bonte me kasa na me kasa wi a ono Awurade be sa me yade ene hu adwuma na me ye me ye wi so Awurade akasa me mo ye we okot Osofo we ko India we ya ye say nye ho asa na me kan o enya ho asa na me ko ba he ma de me ka esi ano e ma dwen sachira ho nsam eniema bia me nkrofo bia ye a edi isusanso bone aba a ye di sesuma se ye die e na me de na di na wo Obotan se usu ye papa we de di ka usu nyame ne ka kire wo se kona kofa sofo usu bempa e spiritual father e na wo wie na wo Obotan no ko bo mpa ye uja nyame na okasa kire wo no voice no ho sasa wonji nyame ni wo nyankopon wonji ni wonji wo nyankopon no kasa ni na uja ne ho e na wo ko wo san ko bo mpa ye wo bo mpa ye ni kire hwan sa yes enkom se kwa na ma me be kakra no ye mfa pe ni pipa nto ho sasa obu ho man kwase enkom se ne wo hye nyame se no obu ho no ka ne kwase am ebi na Obotan ka no
say when nyame na ne wakasa say kofo we spiritual father na wo kobo mpaye eni nyame na asai ka kire wo say okro India wo ye say na nyame na no kasa first na wada nyame ano no obotan e kasa first a wo kire say 29 wo kire say fa wo nkwa eni wa brabo enko hye obi nsa fa wasofudie enko bata obi ho no say nyame na wo frɛ na wo frɛ wo na wo kasa kire wo no say nyame no enye ono a na ka kire say ko na ye dan na wanje na ni akobo mpaye me say asem kakra we a waka no eye fake prophecies eye fake dream eye creativity eye just ideas na what creating na what they can. I'm telling you. To one say wa sheda no person tarnish oh wa sheda so what we say expose aba ye keka asofo omunye it also didn't dey bebom so no ye ya chiwo ya so no ye 3 years ago ni nti wo kan ye papa be na e ba e nti wo kan ye no anogusu a wo ye nti mo botan kan ye utuwe na asora wo ye no na haban ka ho wo ye ba ye me yenzemani obi ba ukọ botan ho asora no wo ye no wa kire wa kwankyira kofa haban bra kofa haban bra kofa haban bra jiwe ko tujam jiwe ko dware eno ana na wo ye okay adwuma na obotan ya no ena sese wo se wasakira ntika wo sakira ye anka we jato na anka ne bible yi awurade asem no etire tutire na anka de ko afede da bi dia ko banie wo ye aduro aduro na wo ye no mane susum na so na mekasa kotiduro na wo ye kotiduro anka obi a wasakira de ye na papa ye obo nwum efense edi anshi papa shi Shano evangelist work awoye evangelism work awoye oh memi tiwe awurade ye madon enema nyina eba fom a evangelism work ya na miye eno ana mguso a miye wo hai ebe kakra na je Ghana de opese o tibi ya no beti o ha so eti no fa asam no nante na wodi eda bi afedi also me ye duro wakobo credit card abesi ho ache code adidi enwefu aye totwe ete wo se me ye aduro be na wo ya kotiduro awobi anka wo be ma waye mre bra wo sofo mua wo sofo anka sane ma nyina yenim se enka enka se obi kan ye empaibo na ye de be wura mu no wo wodi ya wo si wa hada koye hu aduro na me wo ka asem bi me de se wa kai ye wura wona bu ka de Japan wo mu nyamfo papa ne kan asem bi wo se aduro na wo kura wo ton no be hwehwem no de be ma FDA fo on trust o eno krenso I don't know so trust o intelligent yes papa ne dey no masa kan de onyankopon o ma papa ne nyini che na urade hwe no so ho e de ne ba ye nti a na ya na me kan me srepa kwaku eye minua ba ye obia ne twasa mu ko town be sin na tu not ho sanse enka say ye pensema tienti no na obi abetena asema wono obotadi kan ba beka 3 years ago ewi abesesana no say asem no yesunsum asem na enya honam asem na wasa enede na aba betena ase abeka say sofu we nya ne yaje dia na ebi ni apiade no utimu ndidi asofu atamu wie meka say nya nokore we wi asamba say me pacha munji amaninka Dominic so be yebi Dominic so ba be yebi edin o me sati se me ka say so for usbempa na money di Manasseh usbempa money di mutiri so ate mutiri so me money di papa ne to na wo ye na adwuma no wa ka me me ne na ko ba bi wo botan wo si India wo so de papa ko India ba bi ada papa wo ni ko India ba bi ada na sebe o botan sa wo so penya me dwuma ye na wa ye ni ya enka serious of dwuma also papa scratch in America 2 years papa is in America 2 years da me onim de work sa boy no na hona nkasa no emma ono omo awu wo wiase a wonje ye wonko no nkwaje ne ma wonko emma obotan wo mo anyem awu wo krom a wonje ye wonam ho no ma wo pa bibia ya ohu de wonka wote ona no ena me ne ma 2000 ada kam ma dodo a wanyem wo mo kan kradodo a wapo wo mo a wonje what you say na o ba so be di sofo a mesi o beton duro advert na be ye na tufo e mama makwa mo time betra ho bi mo duro no beton ye
obeton na duro aduro koteden de sisim duro no beton ye Osofo Genesis o ho pritibi Revelation one kan ho asem Matthew one kan ho asem udi otu ko kan ye koteden den ene ka say usisi nya na to abonte what the number 2 o beton now ana say microphone of dream so we smart o ba no shikot abokra ka etini panjini ntum Ghana for ye jimi yo obotan de o kan say we gya nyina wantimi am abonte ameka ni ye obotan ntimi ameka ni ye enye de wo person na duro no hype no ana mu so akotena station bi so no wo ye interview no say na obeya asore de bia one ma akoda one obada ansa na oya asore okika sansam na eye ayi pena so mo friend the two say brana so be kan ode na san kwase asem we yere kotan na two say jimi sem we yere kotan na two say me kan we wi a na je say yenji tum say obi a ye fake and obi ye na kure obotan wo na watu abosom wo na wa ya za keni na na urade mfa chao na se urade do de chao wi a obi a Osofo usu bampa de ya na urade ko kan ho asan kire wo say akwa India wa ye de me so obotan wonya nduru ba bi e hu na de shut up ba bi e wo so du hu na de wonya nduru ho de me yampo ni say wonya nduru o challenge Osofo usu bampa so won hia no na soro jibi fo sa no wo obotan wasi Osofo usu bampa be che ni so no wo tumi o chia Osofo usu bampa nsema Osofo usu bampa be twa hwe ni penyina hu so wan kona omo frɛ no no aseme free na no audio ne nam fra me aseme free na no ba ne se sebe wonye jimi fo se Osofo usu bampa na ono na chiri jimi fo bi wo ho Osofo a wo se wasachira we tia na meka no we perpetual donko ka we na so ware no sa wo botan wo yire any perpetual donko wo yire ni perpetual donko ma me na wo botan na Facebook na wo friend ho nyame ka sama fo ka wo ne no ka jimi fo mienu na so mo ka mo tam bo ano na matimi abobra ya semu Osofo ma me ewi ase ye ma ye mfa sofudie na da nipa sa o wo botan wo sofudie da ben so one thing I me hu won ne say say who can about fake pastors who can with passion. Yes. Because when him almost saying because I didn't have a so by him. And yet, as I say, I was Sunday the any every also me told be drew. Jai to on a pretty. Jai Sandro some to on a pretty. Near who's all can yam yourself. Share any pump pen or correct. Then you papa pen or crack and a crack catchy. Over time, me were on 93 days. Now, when you're careful. Party be a penny phobia brewska. Party be a brewska catcher will say, Sikana Modia Brewno. Obie to Munka, Sofo and pass him. It is posé now. I'm telling you, me say, or but 10 years ago, near my Baham, the ambassador. Sir, Manasseh by went to me and come. It's your mousika. Sir, but I can't be two Sofo and Passo. Over time. So one come one to one. Maybe the me who feel a good Ghana for you know who that. So I come on one to I'm more quite your home pie and one brother pa. The other one said, turn this one or when someone I'm council back. Young man is a cat like J and a son home. Nanka war. Nanka never been a seer. War but tank away to my dad sorry one day that. Every on like I said, just for who to bempa. And as Archbishop, so for Chroma has said, I never acquire everyone to say. So I'm more attack Archbishop. No more attack so for Bempa. I can see up here the annunciation so on and Santa Maria way. We can't only appear semi. Jesus are what was a wine. Whoa, Jesus are what fair. Whoa, opening and been to. Quite how fast one now will buy on in the war when you so them say Yenim Bibia. Yenim Bibia, if you come and say, Yenim Adiana in our chassis be seen there. Wouldn't say Bibia Yenim. But ye didn't ye show. Who be did the Archbishop what them, somebody did so for soup and pattern. Oh, say, if we are sick, can you come with for a deep Germany yeta? More pets a year Tom with the momenty. More sancro for the no more Tom with the oh, over time. What baby ye condemn or be over this software? What was say when young couple over time? I had a more your trough for no. I had a more over time or trough for. We'll see when young couple and I can't. So for ni pan spiritual father. And I woke up on pie. Like I say, Yamina no Casaya. Say Yamina no Casaya, Empire Ben be
na why na osan bomb paye ne kire no na why na no kasa ye no enya na obotan wunya ntinyame ne ena wo kasa so ye otaye na me yenzimani ena nti sa kwasia keke no na ode be wura asofudie sa na ode ye me yenzimani obotan me free zema obotan zema na de leguo kwasia nyuro za yi forget nyuro ne sa ejimi nyuro no ena gu zema ade tu ho safo hene wo pa dura bra me ye kiro papa na jai habansam ne me yenzema me wo yenzema wo che wo bi ofiri esrim wo yenzema wo che wo bi a wo firi ekaze bedi wo yenzemani a wo che wo bi a wo firi India ho sofo eya sansam no ye jaki kan san kwasia se firi a yenzemani me ye no wadaruma what free dabi we abranche no wo ya manani ton wo ya tra nani ton yeah wiase ya tie no wiase ya tene se ye ka asofo ho asem ti no wo fa obi asem ana wo ka hwe motofo ye ka ho asem asofo nkwasiafo ya ye bobo mu di ka ho asem buruku ne ye okoro ne we wo mo ye hwan o mo ye hwan danka toafo we num ze ye ka ho nsem na do ho ba be fore seven yo Dr. Williams and sofo so pa agina sare no me agina sare asem kra de na wo ka wo na wo so pagya na de ono kwa na de ni e wa pagya na me de o asem enye wase wo na wo ko hunu e na wo ka se no krampo na wo ka it is between you and him so for usu bempa no wo ko no hoda ban onu ko India da ban obotan se ye se ye asofo ne ye ka no kra ye ka de ye ni ehunu ye ka de ye no kra enye de obi aka kire o enye de o te wana do adwuna bu ana obi abema osika se je na di sofo ya tem party so o se je na di sofo ya tem na wo ya sofo ana say politics na wo ye sofo ana demudie na abeje na wagu yo kwa sofo ni wase me Manasseh me nje obi adamudie o ena ye sofo pia ni ngwase na migu eye boni amene mu nyina ye azani awudi amene mu ye ena me say me ye bi mama babonti ameka me were right me bo wudi ni ma kire ade amene wo ye ede na ko kase sofo husu bempa ena India de wodi wano kan yo saso do wano don wira ebi wo wodi wano kan yo hu ha na wugya mugu ho kwase akeka e magana fo ntie sa brante na mo kase no Osofo wasa kire wi a fa nyamesam nante na ja so de aduru abeba to ba ye me say okon natu say na wo ye smart okon natu no aduru no koton ye wodi ne telephone number gu ase kwasia koye expose ya ho na koton kotiduro ho na Osofo ogrofo ya salvation enipa de Bible ebu nipa eda de nipa echi nipa nsem sika no wo say who use different strategy ya chi wo henti no wo be dana ho be na duro me yenzema na Africans man na ene tama wo ye wo sha zan kom radio su nyina no na wo nya ka me yenzemani enye topic eti jam yenzemani me yenzemani ho to ye hwe obotan me ma 24 hours asofo panifo ado ono esi omuso a wo kika nsem no come back and apologize to them. Archbishop, Prophet Ousubempa, Ajina Sari, come back and apologize to these people. And you 2x4, yeah, Okon and Tiachaba, yeah, they tie, and you come board minimum that say, who you holy, and I was such a. And you conclude ye, and you conclude ye, there was such an Anka say, the Yaman and Sakano, and Solin Tianka sent here, deform when it's slim, and come to run some and found 20 parcel. We are true for ya jiwa 70 ye. We are true for ya jiwa duma 70 ye. Or put time no credit woman. What put time one cannot credit. One cannot crab a cookra won't be say. Nanka 7. Who poby? That was my connoisseur. Archbishop. Archbishop. Dr. Williams. And you what was not tough for ma. A boy be a bonibi. They see who to a mana. A boy be a movie. Nanka walk and you perfect the sound. Kabaka said tenipa mu ekanipa fate sa wo botan ami ni wa say yen nanam 419 our head at the credit card po mi say wasachira ma wunyuma wo kasa wo nante eni dance ye ma na kasa we die wo de ba bonten be kasa o ma de tia me bo afunu aho nya bibia san say me ya say de adwuma mi ye nyina nipa be say ye kwa o da say de we a Ewurade afam so a me kan de me huna ene me koso a me ka no
obi asa ɔde ho be fore na ɔde ho be wurem Obotan hye sade o yase 3 years ago beke kansam aye yia so for usu be mpakura na ka wo kopɛ no as a spiritual father wo wie afedi o say urade no wakasa urade kro na se sai kofa na urade kro na se okɔ India na de bra be kire India kra wo say afedi spiritual na wo say esunsum asem ena wo huni nyansa ammo ho mpaye na de betena abontim baba wonum kaye se de na wo gina ho bia wo de wani hu bie no aya mama yenja bosirim kansem me medium to me so boni so for usu be mpakura na aya ade na nya meka se papa bi ade we de enye but say wo bi panyi oti ne ba bie na wo motofo wo bada ben say what saturate ti Gaan nyina enya odai wo no kraba na ba wontintim be kaye no kraba papa na Botan ba wontin ye no so ka say na ya asa ene ya gya ni nyina eni pakum wo kaye abusuntuo wo kaye Emojanom wo kaye de na tim kaye abaya woni abro ho a obetra se kwahye coat akotram na tu ho na na de na na nyam adwuma na wabodam wabodam sofo Botan je Ghana for me de form so Botan tie na obi kan kire no efiri na lekro so afuna foforo yi nyam adwuma opeso kon kan a asofo mpanimfo wonje omo asem kan na we nima ye kan so omo ya asofo mpanimfo sa boys we no ya asofo mpanimfo when we are talking about big men of God in Ghana asofo ekita nyaminim de na wo nkom se kwa na wo Botan no wa hwebida wo nyame se no wa kabida mi hunu se no wa hubida esuna sofo usu bempa omo hye nyamedwuma se na nyenne sofo usu bempa nie opoku nsia selifo amakonie na isu anabanum nie omo started this a prophetic ministry no enyenne na wo na ba betra no ma ba begu apa ne hu fia bedidi na tem wo a wan kɔ India ni bi wo ba ya wo se free the spiritual san kwasia keka wona tu munjai ka de wo ho bie de odu wani ehunu de na ate wo bie ka ne nyina hunu na ya de ehia maame Botan wabodam ne da ma obo ne se won sa kire wieye ena wa hyeda adane Bible nani ena odi nnuro abekata so etine wo ba onka se kote haban bo no ade haban na ya duro etuka problem wi ase juwe ko dare eni nyina ya kwankire kro na okay na say o use o yes smart kwankire kro na no yes smart e bia be ba me mu ayemre o se ye jiwe no wa juice ka e business na wo ye no a business and out one warrior here was so for you croma or idea be me many anje basadi or ye and ye so for a amaquanta okay what one was who idea be war so for Usubepa me te say now also for amaquanta Francis amaquanta one Captain Smart no mo ye program yeah ewo angel hokra me who say wo bisa ne question adom ye Captain Smart wo bisa na mani yi ano say asofo no o keka asofo no bisa say asofo Usubepa no say ai wonya asofo Usubepa ho vision ema no o ya asore e wa no ka kire na asorefo ne say ne mpanifo say e wo se ohunu sofo Usubepa okay ena o tu ka hwani die ne obuo e free na asore ena o ko papa na asore ho odiri no se nyame difo asem se na urade asoma me say me kan kire o papa no wampam no so for Usubepa gina wa tu ena de o ka kire no no o tieye de o so ye fa ho no o ye fa ho de o so ka no ka kire papa no hwe asofo mpanimfo ewo bibidie wasofo a o ye fa na makwata no Freedom Chapel sabe so for Usubepa ba so onya maso no onuru ba bi no obi akura nim no na wa na tenika no ne na mbrekum no obi anim no ba so for Usubepa ba ne na so begina so Ghana no enye ne eti sofo no hunu se wo hunu sofo panyini ho ade wo hunu sofo kase ho ade eti wode ne sika ba to fam no akoba panenim oduru ye no ka kire no papa ne tie ye na wo de akoda David mpo ye wo hina wo no adi bone no wo bra Nathan ekọ nanim no odi asem ye futu no de ko Nathan na wo de wo asofo mpanifo abobra ko emu anim no wo kwatena sia na wabɔ osirem na waka tsena de to omo so yo se de wo pɛ na wafa ho adi na wokɔ Botan ye say woni pani bɛko na wo widiem me de me ka twɔ ne sɛ wo na wo so ye nzema
woje wonzema niema di na je wonzema nuro di na je wonzema abusum di our head at the coat any credit card afam so ede da dani pa no sa woje san zema emmo Yesu di na zema na woje di a ene ejira yie na sofo mpanifo no mo di Yesu di be hawo me asofo wani na mo kambo ma mo nya obia but mpanifo wani mo de Papa Danka Williams no agina sare prophet Osu Bempa prophet Isu Anabanom asuo mensanom and now do one some ba wo ba be kika nsema form hwe obotan you very careful and you who say obi anu aduane na mana ben etino aye ready wo di bebom na de bom say de apena ukọ ye be bisa question mark you very careful etimi de ohema obotan na futu am de man no ye da asepa wakasa bebre na answer na ye we de ye wie 1 minute pe me say me bisa wasem bi say sisi ano we didi mu me hu say sia wontumi nye programs wontumi nkwa asori bi ya nkoye program wontumi gina ka mu kra say wo kanya me asem because isi an I say nipa bi etu so sa and this me say baby awoda manya nte yenzo say baby awoda kra wetu afiri ho e ma isi awoda hotel to hotel into we didi mu how do you usi then na when you sika didi obi awuntumi nko programs obi awuntumi nya hwe usi then didi and our bills no so no asem de obi sami bio yeah obi sama asem papa je say semino kese nya adofo bi nu na awurade aye adom a oh okay kofo boa o enkenye o enkenye me da hotel sa makano boano getting to 30 something million afi scanning ma hotel uru anu so na fi ai problem say hotel down there yes oh what the panyin mi de mani ato opanyin mi de mani ato eduru ba bi na wotimi bi na wo say oye de obeye oyinsi abonten me ye free obi born amane pa ne chewa otamu sika bi na odima mkotua senka say sika no kura nyina no me de ageda na metimu a nke e better but say efia na metimu mpo wo bra mpa edwanom start to threat ma me a efia metimu no obi ewu fie ho we di dwane ye free honom kokope hotel me da hotel hanom a no mo ye video case upon me ye video no mo bo hotel kura me da na say ye monitor me metim koda hotel ha ade be chi ebo nse bia wona security man number say enura enkrofo bi ba hanom so mo hwehwew na yesi obi ani hasa na masesa me hotel na me ko jese omunna mo ye hwehwe me den me no kase ne de tie sen enne ya me no kase no Pastor Love I will threaten me police headquarters here di fo afre no ampaye dwa omo afre no Osofo Koffee wuntahunu ofri Kumase aba ACCRA headquarters ya frɛ no so ho sakrofo we nyina de nti na from threaten ahodo etoma me omo to threaten Manasseh yebeku yebeprepra yechu ebebu yechu ebeye wo sei sakrofo we na tata me amamenti man na ba bi ameda ni yetomi mankrofo killers wo ho na ye fro hese na anam so obi frɛ me say o ma mitika 18 up my choice kan mu odu obaso sia no de mame and I'm so me wo mobile money etifa gusu mame oba hema wan muya me eye kakra na me frɛ ye we ya no pick you say I wo enka wo de enka wo baya enka wo behu o kan sa word ni kire me wie na ikate ye no anu no me nti nipa no me frɛ nko biem ye hwe nko biem na che say ACCRA bi yes o de ade brew a eye serious say no kan so shamba bi ade ama me ye nti hotel na wo dan kwa wo si den didi eno ni asem no aduane a medikura abonten aduane ese wan me di obi ni makono aduane abra me ni ba bi a me chese ti me no ma wan na to aduane kura abra wan na akogina bonten bi chese to da yesa me cheche okay na ma hye bibi chese ma discuss me ho attach kura timi yet se bodam ni ase me timi atade wama me round yes attach timi dress se bodam ni ase me timi pie akotade because say anya sa the why musi ya me fu me da me na ye tata Manasseh wona wagu ya ni maso no ye beku ye be ye usei wona wo say ye no ye beku na no adwuma ye fo no krampo a ono mo ye adwuma no omo frɛ na ano pa na atem didie so wa sell mo adwuma atem didie
Ewurade Nyankopɔ ba ko ham de bema director na o de atu na o de atem didie otinum tiwu se saa ne ma we nyina no ha me kume sika sema ye de ama me ba bia meda me ni bi menya sika kakra we ya na de atua me no kasa sisiam no kasa yi enya adofo bi na aboa me kakra kakra matuatua beus bi a kenye papa enso no kasa e ka edam anim kura no e komo dan be de wo na de enye easy e ka edam anim no na so for na isi and does it mean say untumi hide into the man just a dan no metumi ahan wo na sika no kasa sisiam de be han dan no e na me de atuatua wo te ka ya e na dan no so no nyame amwa na akwaji dan no no ankwaji ba bi a e ho ye save awo abe ye okay ya eni oto ho no ma ba beku because enipa na wo fie ho no unim said the onim wo ena area ho no unim wo mo onim wo etu anim na ho so no be wan ya kire se we ni dan nie we on atie na ye beku asem we di anu eti amma just ohima me da me na o eto da obi timbisa me se Manasseh etu ye de na atie aduane hyewa no eye nyame minim se omo ka se sika na manipa eye kase dia ne ka menyanya bi nyi sika but me hunu se wo kana kra awurade kra aboa wo but me mu na nkasa no me wo nyame mu asundue but me mu no me ni asundue because me da me na o na we nyina echi na obi se wa hyeda na wo be wo de won kwa no me die na me nya firi mu edoye de nipa bebira ye bi na mefa Gaan na fidikese so na mada obi ase all over the world omo Ghana omo aburuchire country bi a wo so bi a de urade kan wakoma waye ama me bia na urade enhira wo wonso so urade kan wakoma abetima ye bi sanse okona no eden anka me hwese nka asofo mpo ebi be so de say Manasseh bo yenso ni mu na yemfa no wura nyame mu ye na nka wanyira but sana montu no kro bi empontu bi maame nenso urade na me de me hwe no so no urade na say de maba bontia be kan obehwe me so aboa me a urade hwe na omo ame na na obi kra didi matem say o watade o ba watade na onsesa no eno na repeat sa ena mso onya we ye bibia tade no kra bi kuden but me ye den kofa Sabio yen kase emra ne sana nempo na wasum badwu wo sran memma before say is the oh best. Yes oh yeah ne de sofo aheya na emre bi ubetsna ye ena wode wasem to ahwefo anim ena nyame ya adom ena ahwefo bi ebe so wase intisi ano eden na wo pese wo ka kire ahwefo a ehwe nyina Nebacho oba hima nyame hira me da sipi de meka say ewi ase onipa ya de a wosayi na de wofuru dua paso no ene ye pia no adoye de enipa bebre afira komam okay ayebi na mesere se dodo na mofira komam no awurade be hira mo na awurade enye mo kase na ombebi makwan nyina emfama mo menim se heya ampaso makasa e platform bi num so but ni me bu okra manhu bi but Gaan ha obia ode ade bia ma me bia through Gaan bia me saka especially obia ode sika send bia se me ni wompo a director efreme aka kirem se obi sise no ode ba so nipa ni nya me number director be na ode me number me nipa adekodi ntia mama kwan ma director ye me sa ne se enipa boni fo adoso obi betuma fo be yese be gise no okokun 18 year director ana na fidie susu na mewo eti bibia ne no gina mu a me nsa beka onfa me kapre onfa me sikada de obi di be bia e ba besi mi so se ye 1 cd se ye 2 cd eye kapre eye sempo a ni nyina besi mi so asera me ka ye no umfuo do so a wo ye ni nyina e ka no do so wo me so e bre no nya de ketwa na nso awurade ana say omo a omo tie wo yenso Gaan foundation yegusu a yenso ye ya femu de den because nyame adwuma na hwe na wo de yenso akoso nti wo a wo nso wo hwe Gaan enne enye sre bi na wo sre sabio sofo Manasseh ye na enim onye obi a eye sa na aba nti se ka wakoma na wo mmo bi na beboa na efiri wakomem enye wo hye ba bebre aye bi
in fact nyame gusu ehire nipa bebre yenje Ghana kra ya ye bebre nim say nyankopon so ye no wo hira nti aka wakoma numbers na egu screen so no fa numbers na egu screen so no eno na fa wo fa na waye ne moa yesrew wo hwe na wo ye wudi ni wo de wadwen say wo be fa be threaten na masa men try what because upon everything onyankopon ne bambofo ti yesrew wo hia na wo pesa wo bua na numbers no wo fa na wo frɛ ya ye be ma direction betumi edi sika na afaso asene no na bibia ye kama onyame nhyira wo bibia wo bia bye bye.